жаратканга жакын экен, айт байрамы асыл экен. Курма чалсаң котуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын жан дүйнөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Батыр экен, айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab bergen dedik. Salah alalım. Beşir. Namaz. Oruç. Zikir. Zikir sadaka. Sen bakın sadaka kava bulamaya. Hadi. Beşir oldu. Duralım. Kaç hareket? Bağdat namazının iki sünnet. Bu sünnet. Kur'an kitabını tuğanlar, biz Kur'an kitabını yakına bilişimiz gerek. Benim pasportu da bilişim gerek. Ben atım belek olmamda yine. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Büyük bolup, gökürükü ümit olup, Marek bolsun, aytыңар деп, ак батасы толук болуп, улуулары урмат кылса, ичүүлөрү сылык болуп, кылымдардан кел атабыз, кыргыз деген улут болуп. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. 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 Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз.
видеом. Куту болсун